Hi everyone. Ngasi to Jupiter ga Saturn ga nanjanaraga layebako. Sigise aina mayamdi yenghaningda tawbanida. Jupiter ungaga layrise. Jupiter ga maningsida Saturn layrine burise. Ngasi 21st December 2020 ni. Ngasai ngakti thoamme numidang wairam pung taruk makhai taruk taba adwai matam adwai haitare adwai haifet uramme manga makhai adwai da hojikti ugidreba hojikti amuka makhada laigre haitare sigise aise application am sijinnarga yengmane mathakdana Jupiter laire makhadana to hojik thori to Saturn kamai uni to Saturn gi mamangdane Jupiter laisina Muni chawbase Jupiter na di am thini helini ko chawde. Ngasai nga hojik ahoin uboi tadi am fajan ugadani se nantabida ahoi western side haitare prithvi gi haidi middle eastern gumba then ahoi wang United States of America gumba ko makhoi tadi am fajan uramgani ba sida laisi akhoni ningthok tutorial haibaduni se sangna laise si application jam phai angangi education gi unasu yamna phai sidai yawrise numit yawredana numit ki matang nei gi harasu nambe yadre yabane nangai di Mercury lere to Venus lere Jupiter lere Jupiter gi maram da yawge haragasu Jupiter ji karina sai kam chawi kholi gan haibako volume kam no then akhoi gi tha gi mamai hujik leriba shape to tha gi masak then tha gi kari leike haiba then Mars mayam na chatte honarija Elon Musk ki jaga se ha basi matang da mayam yawbane then atopa mayam satellite mayam su uba yabane satellite khara haiba tare loimak tinatti for example International Space Station gumba ko sidi yengba yayaba ningthok tutorial sidi am phajare ado star mayam sisu dum yengba yaba yawbani to Sargas pangai jari je moina mami pon thon jari je sidaida constellation yengba yai ko satellite yengki hare sorry satellite yengki na hare satellite yengki hai taragasu makada satellite ngasai to sigisi international space station ne mayamna angang mayam dum takpa yaidana then Hubble Space Telescope su yawbani kadom da chatkrabano khangdre Hubble Space Telescope sida leire makhoigi lambi ga loimak takpa yabane ba object trajectories taraga mase kadom chakadage ma chakadam lambi ne ba Jupiter je karam lambi chakadage horen lakadori ni pung asukta pung baro da kai jaga leini ga jira lai khamunga bane ba si application je angangi like tambi ona syam kanai then kha leibe yai aigi je free app ne free app ta su mai sum phanam su yare ko then constellation su yai constellation to Sagittarius constellation then topa Sagittarius mayam lebedo madu mayam do to lo mag yengba yai ai budi pamde masi ai budi mathalage then paisa bulu jardi leibi yai ai gi jidi free version ne duga kai kharge aduga space navigator atup akoina keno leitaragadi telescope kum leitaragadi sammaga kadai jaga da yengadage gana haibado madusu masigi application takpa yai to si sky view haidana harise sky view ko bani masije play store phangdaba kanomdi towe the pamta di hairo aigi
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯂꯤꯡꯛ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯒꯨꯒꯜ ꯖꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯀꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯃꯨꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯇꯨ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯂꯩꯕꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯈꯔꯒꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯅꯦ 1000 more star ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯗꯤ ꯐꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯕꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯁꯦꯇꯔꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯨ ꯎꯔꯨ ꯎꯡꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ